Mislim, jako mi je drago da smo pobjedili ovo finale Regije Jug. Mislim da je bila jako tvrda utakmica. To što smo znali, ipak je finale i znali smo da će Murter dati sve od sebe. Doveli su neke prvoligaške igrače, novog trenera. Od samog početka mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, kontrolirali prvo poluvreme, poveli 1:0. Zato smo primili taj gol. Do kraja smo uspjeli u drugom poluvremenu opet nametnuti svoju igru. Nažalost, iz nekih naših grešaka smo primili još 2 gola i doveli utakmicu u egal. Mislim da se takve stvari ne smiju dešavati. Ako želimo napraviti nešto ozbiljno i u prvenstvu i u kupu. I kroz cijeli kup mislim da ne igramo jako dobro, ali evo, mislim, na kraju te niko ne pita, najbitnije je da pobjeđujemo. Mislim da smo pokazali karakter, čak i kad nismo igrali, kad smo primili taj gol za 3:3, počeli smo malo loše igrati, ali eto, pokazali smo karakter i na kraju mislim da smo ipak zasluženo pobjedili.